kwa sauti iliyo bora kabisa, ili tuendelee na sherehe yetu ya siku ya leo, tukiwa na furaha zaidi kuadhimisha Madaraka Day County ya Wajir. Haijafanyika tena kwa miaka 63 years, lakini tuko mahali hapa na tunafurahia. Matthew Amere, nielezee kama sasa kwa umati wananipata vizuri ama bado we need to improve, tuhakikishe kwamba iko sawa, tukijua kwamba siku ya leo Madaraka Day, kauli mbiu ni elimu, ubunifu na maisha bora ya usoni, kwa Kiingereza education, skills and the future. Hello? Aya, naelezewa ya kwamba hii ya hapa kwa jukwaa iko sawa, lakini fundi wa mitambo bado kuna echo kutoka hapa. Nasikia sauti ambayo iko chini, kama tunaweza adjust tuweke zile speaker ambazo ziko hapa katika jukwaa ili tuweze kuwa na clear sound. Bado it has a lot of echo, there is a lot of echo, so if we can improve that. I'm told the sound kule chini iko sawa, so we are still working on the sound hapa katika jukwaa. Na kama kawaida tutaanza sherehe yetu once the parade is formed, na kuwakumbusha kauli mbiu ama the theme for Madaraka Day 2026, which is being held in Wajir, is education, skills and the future. Kwa Kiswahili ni elimu, ubunifu na maisha bora ya usoni. Asante sana mwenzangu Mike Gitonga. Tunaendelea kuwatangazia watoto tafadhali waweze kuruhusiwa kuingia ndani na kuelekea moja kwa moja kwenye uga sehemu ya WS8, mahali ambapo wametengewa kuketi. Tafadhali kwa heshima watoto wote waweze kuruhusiwa kuingia ndani. Naomba pia kutangaza mtoto Samira Abdinasir, tafadhali elekea WS10. Tafadhali Samira Abdinasir, mtoto wetu, tafadhali elekea pale WS10. Watoto tafadhali, ikiwa mnanipata, watoto wetu hoye! Watoto wetu hoye! Haya, naendelea kuona bado mungali munaingia. Wanaoendelea kufika tafadhali naomba kwa heshima waweze kuruhusiwa kufika tafadhali. Wana Maroon Commandos, charoni ni wazi. Haya basi, tukiendelea kukagua mitambo, basi naeleza kwamba watoto ambao wako gate 1 tafadhali waruhusiwa waingie, kwa sababu sherehe ni yao. Pia nikielezewa ya kwamba wamejaa pale nje na nawashughulikia ili waweze mahali mtakapoketi. Lakini msiwe na hofu, kwa sababu tukianza sherehe kama bado hatujaweza, kuna vile tunaweza kujua vile tutawaruhusu kuingia. Lakini kwa sasa tunaendelea na ukaguzi wa mitambo ili tujue ya kwamba tuko tayari kusherehekea siku ya leo, kila mmoja ipata sauti kwa ubora kabisa. Kwa hivyo fundi wa mitambo anaelezewa ya kwamba bado hapa kwa jukwaa presidential dais bado echo, tafadhali yule kada na tujaanza sherehe. Kwa hivyo tafadhali tuendelee vizuri vile naona nikielezea ya kwamba watoto ambao wako gate 1 waruhusiwe kuingia, kwa sababu sote na watoto pia wako na yao ambao wametayarishwa, na pia ikifika wakati burudani watakuwa tutuiza hapa siku tukishikia leo Wajir. Nikikumbusha kauli ni ubunifu, maisha bora ya usoni, Kiingereza skills and future.
mwenzangu Gitonga, tukiendelea kwenye uga wa jihadi ngatho cia mwanya ni guthie na mbere kunyitanira na ithuĩ. Nĩ muthenya wa mwanya, muthenya wa tariki 1 mweri uyu wa gatandatu, muthenya uria bũrũri wegwatĩire wiyathi kuma kwĩ mũkoroni. Nĩ mĩaka 63 ya muthenya uyu wa madaraka rĩrĩa bũrũri ũrakũngũĩra wiyathi uria wagĩire kuma kwĩ mũkoroni, na tuthiĩte na mbere na umemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe kuma kaunti-inĩ ya Wajir kuria igongona rĩa kĩbũrũri rĩa muthenya uyu wa madaraka rĩratabanĩrio kuria ritanyĩtwo gũtongorio thutha wa ihinda rĩtarĩ coho nĩ President William Ruto o hamwe na atongoria matiganĩte. Ririkana thirikari ĩkoretwo mwena ũcio wa Wajir ĩkĩharĩria mũthĩ ũyũ kuria kinyagia kĩharo kĩu gĩkoretwo gĩgĩthondekwo na makĩria tu ya thikũ 100 ũguo, na nĩ muthenya wa mwanya kuria igongona rĩrĩ rĩrathiĩ na mbere. Rĩrĩ rita rĩa mbere igongona rĩrĩ rĩa kĩbũrũri gũtabanĩrio kaunti-inĩ ĩyo ya Wajir na rũgongo rwa bũrũri kana gĩtarũ kĩrĩa hau gatene hau kabere gĩetagwo North Eastern. Ni igongona rĩa mbere gũtirĩ gwatabanĩrio igongona ta rĩrĩ rĩa kĩbũrũri kaunti-inĩ ĩyo kana gĩtarũ-inĩ kĩu. Rĩrĩ nĩ rĩa mbere na aikari a kũu makĩrĩ na mwago mũnene mũno, matirĩ mona ũndũ ta ũyũ ũmakinyĩire na nĩ marakĩigua makenete mũno nĩ gũkorwo thirikari nĩ gĩkoretwo mwena ũcio ĩkĩgeria kinyagia kwambatĩria ikĩro cia mwena ũcio. Nĩ tuonete kĩharo gĩgĩakwo, kĩharo kĩu kĩa Wajir Stadium gĩgakwo kuma kĩndũ hatarĩ kinyagia gĩgatuĩka kĩharo ũrĩa kĩhana ũmũthĩ. Kĩrĩ na indo nyingĩ mũno cia magegania, nĩ kĩharo kĩna ũhoti wa gũikara andũ 10,000 na igongona rĩrĩ rĩa muthenya wa ũmũthĩ wa madaraka rĩratanywo kwanjĩrĩria o gatene nĩ ũndũ wa rĩera ũrĩa rĩhana mwena ũcio, tondũ kũu ũririkane rũgongo rwa bũrũri mwĩroreri nĩ gũkoragwo na ũrugarĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Ũguo igongona rĩa ũmũthĩ rĩranjĩrĩria gatene nĩgetha rĩgĩkorwo rĩgĩtirihwo o gatene. Ningĩ nĩ ũndũ wa kinyagia mahoya ma etĩkia a Ithĩramu mwena ũcio, igongona rĩrĩ nĩ rĩgũkorwo rĩgĩkĩanjĩrĩria gatene. Riboti rĩa twamũkĩrĩte kuma kũrĩ rũhonge rwa rũrĩa rũthaganagia mwago ta ũyũ kana mambura ta maya, riboti icio irauga atĩ igongona rĩrĩ rĩbatiĩ kwanjĩrĩria thaa 2 rĩgĩtongorio nĩ President William Ruto, nĩgetha thutha ũcio rĩkorwo rĩgĩtirihwo o gatene nĩ ũndũ wa mahoya ma thaa 7 marĩa metagwo iftar ma Gĩithĩramu, tondũ aikari aingĩ a mwena ũcio nĩ etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu. Ũguo igongona rĩrĩ rĩgũkorwo rĩgĩtabanio mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ. Ningĩ nĩ ũndũ wa ũrugarĩ mwena ũrĩa wa rũgongo rwa bũrũri. Mwĩroreri, kaunti ya Wajir nĩ kaunti ĩmwe ya iria nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ ngĩkũrorera mũigana wayo. Kaunti ya Wajir kũrĩ gĩcigo kĩmwe tu kĩa ũmbunge kũu thĩinĩ wa kaunti ĩyo ya Wajir gĩkoragwo kĩrĩ kĩnene gũkĩra bũrũri wa Rwanda. Gĩcigo kĩmwe tu kĩa ũmbunge gĩgakorwo kĩrĩ kĩnene gũkĩra bũrũri ũcio wa Rwanda, na
kaunti iyo ya Wajir ika ni nene gukira bururi wa Rwanda na Burundi cituranĩirwo. Uguo nĩ kuga ona uthii wa na mbere ũgĩkinyanagirio mwena ũcio nĩ gũkũbatara uigithia munene muno, na to kaunti-inĩ iyo nĩ nginyagia kaunti-inĩ ingĩ cia rũgongo rũu rwa bũrũri, na nĩ gũgĩbatara uigithia munene muno mwena ũcio nĩgetha thirikari ĩngĩhote gũkorwo ĩkĩmũrĩka icigo icio ciothe kana wariĩ ũcio wothe ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩu. Na igongona toguo twagũtarĩria mwĩroreri aya nĩ maabitha mbirarũ marathiĩ na mbere gũkĩka meharĩrĩria ma mũthia nĩgetha igongona rĩkorwo rĩkĩambĩrĩria, na toguo rona mbica-inĩ ciaku wĩkuona maabitha a mbirarũ mekĩra matonyo mao ma mbura, nĩ kuga megũcoka mathiĩ harĩa kĩharo gatagatĩ makĩare ĩrĩa ĩtagwo parade, nĩgetha ngari ĩrĩa ũrona harĩa thutha waku nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩkua president thutha wake gũgĩkinya nĩ ngari ya kĩmbirarũ. Nao maabitha acio ũrona mena uniform njerũ kana ya white nĩ maabitha a mbirarũ cia maĩ-inĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũu ndagĩka ĩmwe kwa ĩmwe kwa ihinda rĩrĩ, tũkorwo tũgĩthiĩ kũu nĩgetha tũnyitanĩre na mũruna wakwa Njenga wa Wambui. Njenga wa Wambui ndĩraigua kwa ihinda rĩrĩ areita Abdikarim nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo aikarĩte mwena ũcio wa rũgongo rwa bũrũri thikũ cigana ũna. Njenga wa Wambui ũngĩkorwo nĩ ũratwamũkĩra kũhana atĩa? Nĩ hĩndĩ tũrona maabitha a mbirarũ makĩka meharĩria ma mũthia, hihi maũndũ maikaire atĩa kwa ihinda rĩrĩ Njenga? Ikiwa imeitikia gatho muno makiria Haron Njoroge wa Maina guku thini wa kaunti namba 8 kaunti ya Wajir, na guku nitukorio tugiyukira tene muno makiria ni undu wa mambura maya madaraka ikihanda thaa 10:30 nitukureketie gukorwo tugiyuka kiharo-ini giki. No ndijamba gukwira uhoro wigie guku Haron ni ati riwa guku ricomokaga tene muno amu kihanda thaa 11 nitukwambitie kuona utheri ugiuka na riwa nĩ rĩgũkoretwo rĩgĩkĩambĩrĩria gũtũmũrĩka kĩhanda thaa 11:30, kuuga atĩ nĩ mũthenya ũkoragwo kĩambĩrĩria tene mũno gũkũ. Nĩkĩo ũrona thaa ici ũguo andũ nĩ marĩkĩtie gũkorwo magĩkĩingĩra thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ kĩa Wajir, kĩharo kĩrĩa kĩragĩkorirwo gĩgĩakwo rungu rwa mĩeri 3 nĩguo gĩkorwo gĩgĩtabanĩrio mambura maya marĩ ma mbere kuma rĩrĩa bũrũri wa Kenya wagĩire wĩyathi. Gũtirĩ kwagĩa na mambura mangĩ thĩinĩ wa gĩtaro kĩa North Eastern, na gĩkĩ nokĩo kĩharo kĩa mbere gũkũ guothe, na nĩ ũhoro wamũkĩrĩtwo nĩ aikari na gĩkeno kĩnene mũno makĩria. Aikari makĩona ũyũ ũrĩ ũndũ wa magegania mũno, kuona ũndũ ta ũyũ ndũrĩ wahanĩka. Arĩ ũndũ ũmwe wa marĩa macũngĩrĩirie andũ aya magĩkorwo magĩgĩkinya rũcinĩ rũrũ tene ũũ. Tukiaria na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri Raymond Omolo mũthenya wa iyo nĩ atũtarĩirie akiuga atĩ kĩharo gĩkĩ kĩna ũhoti wa gũkorwo gĩgĩkua andũ kuma andũ 10,000, na thaa ici ũguo ngĩrora Haron ndĩrona ta kĩrĩkĩtie gũkorwo rĩu gĩkĩihũra. Nĩ andũ anini mũno matigarĩte, na no gwa kwĩhinyĩrĩria amu kuma rĩrĩa andũ makorirwo makĩambia kũingĩra gũkũ thaa 10:30 thaa 11 rĩu nĩ marĩkĩtie gũkorwo magĩkĩihũra, kuonania atĩ gũkũ nĩ kũndũ gũkũrĩte na gĩkĩro kĩnene mũno, na oro ũndũ ũmwe na ũingĩ wa andũ no ũragĩthiĩ na mbere ũgĩkĩongererekaga. Nĩ ũrona meyumĩrĩtie gũkorwo makĩona kĩndũ gĩgũtũra kĩririkanagwo matukũ megũka, amu nĩ ũndũ gũkorwo ono kĩingĩra mabuku-inĩ ma history atĩ mambura ma mbere gũkũ gũtabanĩrio nĩ mambura maya ma madaraka kuma rĩrĩa bũrũri wa Kenya wagĩkorirwo ũgĩkĩgĩa wĩyathi. Na oho hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩharo gĩkĩ, nĩ ũronaga nĩ kĩhotete gũkorwo na gĩkĩandĩka makiri kana magana ma andũ ethĩ, amu kĩrakirwo na ihenya mũno, na mwaka no gũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere harĩa hatigarĩte. Harona tũgĩũkĩra tondũ tũikarangĩte gũkũ kuma thikũ 3 rĩu, no ngwĩre hatarĩ nganja atĩ ũgitĩri ũrĩa wĩ gũkũ ndirĩ ndathiĩ mambura mangĩ ma thigũkũ cia gĩbũrũri ngona ũgitĩri ta ũrĩa ũgathĩkĩtwo gũkũ. Ririkana mĩena ĩno ya gĩtaro gĩkĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri-inĩ yo nĩ ĩmwe ya mĩena ĩrĩa tũkoretwo tũgĩka riboti cia ũhagũku wa ũgitĩri, tũkaigua itoi cia Al-Shabaab rĩmwe nĩ ciakorwo ikĩhũthũkĩra andũ
kana maabitha borithi tukaigwa kuri uguo mwena wa Garissa kwina uhaguku wa giteri tukaigwa muhaka-ini wa Kenya na Somalia kwina uhaguku wa giteri no maya mothe gwiciria thirikari ikirehe thiguku ino guku irendaga kuonania ati uhaguku wa giteri kana ugiteri na thayu wa muingi ni wambitie gukorwo ugicokereria kuringana na riboti iria iriga kurekererio ni ruhonge rwa maabitha a borithi iriga kuonania ati Wajir ni kumwe gwa kuria kwina thayu muno makiria na ciengo cia uhaguku wa giteri ni ithiete thi na gikiro kinene na kwoguo thaici uguo tukiaria kiharo giki na kona ciothe cia cingiriro cia kaunti ino na tauni ino ya Wajir maabitha a borithi ni aingi muno makiria amu ta mbica iria urakorwo ukionio ni muhuri wa mbica ugwitwo David Kabiro haha uguo turugamite ni kona imwe ya kiharo giki haria andu maraingirira na korwo no wone thaici uguo kwina mugingo muico uri ungi andu aria maraikorwo magiingirio umwe kwa umwe no mbere ya makinyite haha kiria kirakorwo gigithie na mbere ni ati kiharo giki kina migiko ingi kuma migiko itandatu kuma haria riu fareri na kiria kirathie na mbere ni ati uroko gicekagwo na ikiro wamberiria ukerwo ongirwo wina mai kana kindu giothe gikuitwo na karatathi either ugitige kana ugicoke kuri ukumite wauma hau ukaingira hanini ugakoronge uri uraceka iratu ciaku mihuko yaku wauma hau ugakoronge uri ari urakorwo agiguceka guoine theinie niki hihi ungikorwo nakio na gutire mundu uretikirio kuingira na kindu o giothe akuite either ni muhuko kana guoko kana karatathi-ini kana ona ngobia-ini na wauma hau riu kwina macini ingi cia kiriu cia korora matharaita na riu kuma hau mundu aracoka akerwo agerere hau kahora hatire gutengerio ukagera hau ukarorwo warikia riu hau niguo riu uracoka ugakora angi aria maraguceka rita ria muico ugacoka riu ugagitikirio uke guku kiharo-ini giki kuga ati ugiteri ni woereirwo na njira imwe nditu muno makiria waririkana uria ndakorwo ndakwira hau kabere koguo ni undu marenda kwamba gutigirira ati nima gutire undu o wothe ungikorwo hihi ukihanika thiini wa kiharo giki hoka ni maundu maria President William Ruto na thirikari yake mokite nayo kiondo gio thii wa na mbere Haron turathiururuka ngire guku na niturona goria bara irakagwo tuko na muthenya matura matiganite hora ikaingirio horo wegie thitima horo wegie mai kuona ucio ni umwe wa mathina maria hihi matungaga aikari guku nitureragwo ni aikari kwina andu mareketie gukorwo makienjerwo mai angi makenjerwo ndobori na mai magatambio micini ya andu ni mihango kuringana na mwandiki mukaru wa ruhonge rwa gitiri Raymond Omolo aratutariria arauga thikari ni irakoretwo yarekereria ciringi bilioni 4 cia gutigirira ati tabarira ici cio thiwa na mbere ni cia kinyanirio guku kaunti no ya Wajir na to mautu ni turona ni makeirwo thibitari wa kiriu thibitari wa gikiro kia level 5 tukiria na ikari maratwiraga ati miaka menini mihituku guku kuona dagitari urari rugano amu aigi aikari marathiaga either Meru kana kaunti iria irigiceirie guku kaunti ino gwetha urigiteri na muno makiria mucii munene wa Nairobi no tha icio uguo ni makeirwo thibitari wina machini cia kiriu thibitari wa gikiro kia level 5 uria wina machini cia gikiro kia iguru cia guthima na kurigita mirimu itiganite oho kwina arigitani aria meguku arigitani ikiro itiganite undu uria ureregererwo gukorwo ukiarahura motungata morigiti na gikiro kinene guku mwena uyu wa Wajir na oho hoka ni uhoro wegie tabarira ingita utagibia wa thitima guku ni gukoretwo na thina muno wa thitima amu ona ithu tugithiururuka miene tiganite kiria tukoretwo tukiona ni uhoro wegie andu makihuthira thitima cia solar kundu kuingi guku mahuthagira solar kuona thitima striketi ukoro igikinya no ni turona riu thirikari ina tabarira icio cia gutigirira ati thitima ni cia tambio no horo wigie uguo twigo horo wigie mai na undu ndironire wikirirwo muno na gikiro kinene riu hoka ni ona mambura-ini maya
nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo. Nĩ tũronire ona mambura maya ma Madaraka ũmũthĩ matongoretio nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, arutwo gũkorwo mena kothi cia kũmateithĩrĩria gũkorwo korwo mena ũhoti wa gũikara mũtũrĩre na mahote kwĩyandĩka oro ũndũ ũmwe na kũhĩmbĩria tekinoronjĩ cia kĩrĩu. Ũcio nĩ ũndũ ũrĩa rĩu ũtongoretie mambura maya, na nĩ tũronire kuma tarĩki 25 thĩinĩ wa thukuru ũmwe gũkũ taũni ĩno ya Wajir nĩ makoretwo na kĩgomano gĩa gũkorwo magĩkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte megiĩ kũgacĩrithia gĩthomo gũkũ kaunti ĩno. Nĩ tũronire arutwo mokĩte gũthomithio, angĩ magoka gũkorwo magĩkĩarĩrio, na angĩ gũkorwo magĩkĩonio na kwĩna monanio ma ũrĩa hihi tekinoronjĩ itiganĩte ihĩmbĩrĩtio nĩ thukuru gũkũ mwena ũyũ wa Wajir. Nĩ tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria marĩa President William Ruto ekuga, na tatha icio ũguo ũrĩa ngũkoretwo ngĩkwĩra. Twĩ haha ũguo rĩu kĩingĩrĩro-inĩ kĩa gũkũ kĩharo. Haha niho hamwe haha harĩa andũ maragĩkorwo magĩkĩingĩrĩra, na toguo ũrakorwo ũkĩona tatha icio ũguo nĩ ngari ĩmwe ya mbirarũ ĩraingĩra haha. Kũingĩra ũrakorwo wĩ ũhoro mũritũ, ũrakorwo wĩ ũhoro mũnene, kuona andũ tatha icio ũguo nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩihũra, na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere harĩa ũguo ũrona hema ĩ haha nja nĩ macini iria ngũkoretwo ndatarĩria mwĩroreri cia gũkorwo ikĩrora kĩrĩa hihi mũndũ akuĩte, na oho gũkorwo andũ magĩgĩcekwo. No thaa ici ũguo kĩrĩa kĩragĩtũma wage gũkorwo ũkĩona rĩu hatirĩ na andũ marakorwo magĩtĩkĩrio kũingĩra nĩ atĩ tatha ici ũguo kĩharo rĩu nĩ takĩrĩkĩtie gũkorwo gĩkĩihũra, na gĩtirĩ na ũhoti wa gũkorwo gĩgĩkua andũ angĩ, o tiga hihi metĩkĩririo mathiĩ maikare gũkũ kĩharo gatagatĩ. Na ũndũ ũngĩ tũgũkorwo tũkĩrora nĩ ũhoro wĩgiĩ ta haha ũguo ndĩrona hena andũ matigĩte iratũ, amu mũhatĩkano nĩ mũingĩ, na rĩu koguo ririkana gũkũ kũndũ kwĩ ũrugarĩ mũno Haron, na no hinya wone mũndũ ekĩrĩte kĩratũ gũkũ mekĩraga ici cihana taritari na tũciĩtaga na kĩmonimoni open. Koguo mũhatĩkano-inĩ ũyũ wa gĩtindĩkwo kwĩ andũ matigĩte iratũ nyingĩ mũno gũkũ open iciamu kĩacomoka kũgũrũ ndũrĩ na gũgĩtiga. No maya nĩ kumana na ũrugarĩ ũrĩa wĩ kũndũ gũkũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ona hoka nĩ mambura maya nĩ tũkwĩrĩtwo mahota gũkorwo makĩrĩka mbere ya mathaa marĩa tũmenyerete. Ririkana mambura maingĩ tũĩ mathiraga kuma thaa 7 hau ũguo irorete thaa 8, no maya mahota gũthira tuge igĩthiĩ hau ũguo thaa 5:30 thaa 6 irorete hau, amu tũrerirwo ona tũtiĩrĩtwo nĩ kwĩonera na maitho maitũ na kũigua ciakinya thaa 7 Haron gũtirĩ wĩra. Kwanja andũ arĩa rĩu mokĩte maumĩte mũciĩ mũnene wa Nairobi othe ũrona nĩ mambia gwetha kĩruru harĩa kĩ hakuhĩ, angĩ gũthigina. Kwĩna ũrugarĩ mũingĩ mũno makĩria, ũrugarĩ tũngiuga nĩ ta maita merĩ ma ũrugarĩ ũrĩa hihi ũkoragwo ũguo kũrĩa ũguo gĩcũa-inĩ. Koguo na kuona kwĩna andũ aingĩ mũno, ona gũtuĩka rĩu arĩa maikaraga gũkũ aingĩ ao nĩ makĩmenyerire, mĩrĩ yao nĩ yahotire gũkorwo ĩkĩiyũkio ũrĩa rĩera gũkũ rĩhana. No ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria ona mambura maya makorwo magĩgĩthira tene gũkĩra ũrĩa tũmenyerete nĩ ũhoro wĩgiĩ gũtĩĩa wĩtĩkio wa Aithĩramu, amu ciĩkwĩhanda thaa 7 nĩ makoragwo magĩgĩthiĩ mahoya. Koguo nĩ tũrerĩgĩrĩra President William Ruto nĩ gũkorwo akĩingĩra ndagĩka yothe kuma thaa ici ũguo, na kĩrĩa tũrerĩgĩrĩra nĩ atĩ oka mambura maya mekwambĩrĩria hau na matigũthiĩ ndagĩka nini. No maitho mothe marorete hihi mone nĩ marĩkũ egũkorwo akĩrĩra aikaria gũkũ, na nĩ marĩkũ egũkorwo akiuga, na mũno makĩria hoka nĩ maũndũ megiĩ hihi ũteti, hoka nĩ maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Maitho mothe marorete hau, nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩrehera mwĩroreri witũ maya mothe o ũrĩa maragĩthiĩ na mbere makĩgariũraga. Thaa ici ũguo Haron Njoroge wa Maina ndĩrenda ngorwo ngĩguthũka mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa kĩharo twaranĩrie na aikaria gũkũ, na oho nĩ ndĩramenya nĩ ngũkorwo ngĩgũthomithia kiugo kĩmwe kana igĩrĩ iria ngũgĩkorwo menyete. No ndĩrenda nyambe ngũcokerie mwaro kamũiria tũthiĩte kũrĩa ũguo mwena ũrĩa ũngĩ wa studio angĩkorwo ndũrĩ na kĩũria kũrĩ we Haron.
Nĩ ngatho cia mwanya Njenga wa Wambui nĩ gũtũtereba wega mwena ũcio ũgĩtũrehera mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe na ũmemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe kuma mwena ũcio. Njĩtĩkĩria ngũrekererie nĩgetha ũthiĩ mwena ũcio ũngĩ, nĩgetha ũgĩkinya mwena ũcio nĩ ngũkũria kĩũria kĩgemaine na gĩtongoria kĩa mambura ma mũthenya wa ũmũthĩ, kũrĩa gĩtongoria kĩa mambura ma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ elimu, ujuzi na kesho yetu, nĩ kuga gĩthomo, ũgĩ na rũciũ rwitũ. Nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Njenga akinya mwena ũcio ũngĩ wa kĩharo, nĩgetha nake akorwo agĩtũũrĩria aikari a mwena ũcio nĩ maraigua ta gĩthomo gĩkĩrĩirwo kaunti-inĩ ĩyo ya Wajir. Na mwenoreri o gũkũmenyithia tu kũringana na gĩtongoria kĩu kĩa elimu, ujuzi na kesho yetu nĩ atĩ kaunti ya Wajir na rũgongo rwa bũrũri o ta kaunti nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ atĩ gĩthomo gĩkoretwo gĩgĩtũngwo nĩ mĩhĩnga ĩtiganĩte, makĩria ũnyihu wa arutani, makĩria guoka nĩ wagi wa indo cia gũthomithia na wagi wa indo cia gũthomera, no thirikari ĩgagĩtuĩka nĩ ĩrageria gwĩkĩrĩra gũkĩrehe ũiganania thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo kinyagia matũra-inĩ ta ma kaunti ĩyo ya Wajir. Ũguo nĩguo kũhana mwĩroreri. Tũrathiĩ na mbere na umemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe kuma kaunti-inĩ ya Wajir, kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ tarĩki 1 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ bũrũri ũrakũngũĩra mambura ma Madaraka, nĩ kuga mũthenya ũrĩa twegwatĩire wĩyathi. Na mũthenya ũyũ mwĩroreri aingĩ matimenyaga atĩ ndwarĩ wĩyathi wa kũiga na warĩ wĩyathi wa ihinda inini kana wa kwĩyatha gũkũ thĩinĩ, na gĩthũngũ ĩtagwo self rule. Nĩ kuga rĩu twĩyathe gũkũ thĩinĩ, na hau nĩho ũrĩa wacokire gũtuĩka president wa mbere wa bũrũri Mzee Jomo Kenyatta atuĩkire prime minister wa mbere mũndũ mũirũ thutha wa gũkorwo tũgĩathwo nĩ mũkoroni, tũgĩkĩgĩa na prime minister wa mbere Jomo Kenyatta mwaka-inĩ wa 1963 kana mwaka wa 1963 agĩtuĩka prime minister, nĩgetha mwaka wa 2000 na kana mwaka wa 1964 1964 tũgĩkĩheo wĩyathi na njĩra rĩu njiganĩru wega, tũgĩkĩhota kwĩyatha tũrĩ na president rĩu wa mbere mũndũ mũirũ, president Mzee Jomo Kenyatta. Mambura macio mathiĩte na mbere kũrĩa kaunti-inĩ ya Wajir, na president William Ruto nĩ atanyĩtwo gũgĩtongoria bũrũri thĩinĩ wa gũkũngũĩra kana ũkũngũĩri ũyũ. Mwĩroreri, gĩtongoria gĩkĩ kĩa elimu, ujuzi na kesho yetu kiroka o rĩrĩ bũrũri ũtũngĩtwo nĩ igũtha inene rĩa gũkua gwa ciana kana arutwo 16 kũrĩa cukuru-inĩ wa secondary wa airĩtu wa utumishi mwena wa Girigiri kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. O rĩngĩ kĩrĩ kĩonereria gĩa thabarĩ ĩrĩa twĩnayo ta bũrũri gũgĩkĩrĩra gĩthomo gĩkĩ kĩratũtongoria gĩtongoria-inĩ kĩa mambura ma ũmũthĩ ma thigũkũ ĩno ya Madaraka. Na no wega tũgĩthiĩ na mbere kũririkana arutwo acio, na ngero ĩno yũkĩte mĩaka ĩrĩ tu thutha wa ngero ĩngĩ yahanĩkire kũrĩa Endarasha cukuru-inĩ wa Hillside. Ũguo no nginyagia tũikare tũkĩũranagia ona kũrĩa gũgĩthiĩte na mbere gĩthomo-rĩ, nĩkĩ hihi tũrathiĩ na mbere kuona mĩhĩnga. Riboti iria ciana gathĩkwo ciĩgĩmaine na ũmenyereri wa arutwo me kũrĩa macukuru-inĩ maitũ, nĩkĩ tũtarathiĩ na mbere gũcikinyanĩria ũrĩa kwagĩrĩire, nĩkĩ tũtaracikinyanĩria na njĩra njithĩranu. Riboti ciĩgiĩ ũmenyereri wa arutwo, nĩkĩ tũtaracikinyanĩria na njĩra ĩigananĩire. Kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Wajir nĩ tũgũkorwo tũkĩigua hihi ndũmĩrĩri kinyagia cia macakaya kuma kwĩ president, kuma kũrĩ atongoria matiganĩte, no ũrĩa hihi tũngĩkĩrĩra gũtigĩrĩra atĩ ciana citũ nĩ ciarangĩrwo ciĩ kũrĩa cukuru na nĩ ciagĩa na ũgitĩri wa kũigana. Nĩ mwĩroreri, nĩ mambura ma 63 ma mũthĩ wa Madaraka marĩa marathiĩ na mbere kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Wajir Stadium kaunti-inĩ ya Wajir. Na toguo Njenga wa Wambui akorwo agĩtũtarĩria ũmũthĩ, tũramwĩta Abdikarim Njenga wa Wambui, toguo atũtarĩria kaunti ĩyo ya Wajir ĩriganĩtie na kaunti ya kana na bũrũri wa Isiolo. Nĩ kaunti mũhaka-inĩ na nĩ ũkĩoĩ kaunti ĩriganĩtie na
bururi wa Somalia na muhaka ucio ni ukiuyu uri ukoretwo gatagati ga Kenya na bururi ucio wa Somalia na nikio ugitiri Njenga atwira urumitio na njira nene muno ndirona maabitha a ruhonge rwa mbiraru marumitie ugitiri kinya na njira ya riera-ini ugitiri uria wi mwena ucio wa Wajir toguo Njenga atutariria nduri woneka tondu kaingi mambura maya kuria kungi kwana tabanirio gutikoragwo gwati-ini munene wa ugitiri ta uria wi kuria mwena wa Wajir na no tugugithie na mbere kunyitanira na Njenga wa Wambui ari kuria kiharo-ini kia Wajir kuria kaunti-ini ya Wajir kuria igongona rirathie na mbere gutabanio igongona kana mwago wa rwimbo uratararikio ni kwaya ya Thingira wa Iregi magikungwira magitongoria bururi gukungwira muthi uyu wa Madaraka wa 36 na hau kabere nitukuonete munini wa munene wa borithi Gilbert Masengeli agikinyia kiharo-ini kiu maabitha akibiraru ni megwikinyitie na tuguona mwiroreri mbica-ini cio turakurehera imwe kwa imwe kuma kuria Wajir ni ati kuri na makiria ma andu 10,000 aria marikitie gwikinyia kiharo-ini giki kiri no hoti wa gukua andu 10,000 no ta kuria guo kiharo-ini gatagati uguo urona ku kwa Girini kaingi gukoragwo gutigiirwo maabitha a mbiraru nigetha meke igongona riao ria kunyita ugeni president na arikia president arikia guthurima parade iyo ya maabitha a mbiraru acokaga ku gukahingũrĩrwo muingi ukahingũrĩrwo uguo hari uhotekeku ni tukuona makiria ya andu 10,000 kiharo-ini kiu tondu amwe mahota gugitikirio kuingira kuria nyeki-ini nigetha makorwo magikungwira imwe kwa imwe makionaga kinyagia atongoria a ikiro itiganite aria magenete mwena ucio kaunti-ini iyo ya Wajir ni igongona o ringi ria 63 ria muthi wa Madaraka rigithie na mbere gugukinyira imwe kwa imwe mwiroreri kuma kaunti-ini ya Wajir na andu acio urona mwiroreri marikirie gwikinyiria thinacara cia rucini kiharo giki kiuma kiihuru na nona Njenga agituoria muhatikano uria uma kuo kinyagia amwe moro ni iratu ciao makigeria kuona kamweke kau ga kuingira kuria kiharo-ini ni undu wa kinyagia uthurimi uria gugikagwo ni getha gutigirira ati kuri no ugitiri wa kuigana maabitha a mbiraru na a ugitiri megutigagirira ati kwina ugitiri wa kuigana na ni mathuthuria ari othe maraingira ni mamathurima ni undu wa ugitiri wao na ugitiri wa atongoria na muingi wa bururi uria wikinyitie kiharo-ini kiu kia Wajir ni igongona ria mambura Madaraka reke tuthikiririe uria mwandiki mukaru wa mathako Elijah Mwangi aratariria ari kuria kiharo-ini kia Wajir ni amwe aria makoretwo muhari-ini wa mbere gukihariria to demonstrate the talents which they have as part of our ministry's objective of identifying, nurturing and developing talents across the country. Thank you and happy Madaraka Day to you. We look forward to further engagements with Maisha ni
news in the evening. I've just heard them saying it looks like today is our Independence Day, not just here in Wajir, but in this region. But we want to thank the national government for what they have done. This is the first statue ever to be built here from 1963. We've seen a lot of road infrastructure. We've seen the connection from Nairobi on tarmac, and we think we are heading to the right direction as a country where equitable development is not equal to political affiliation. And we want to thank the President for that and the county government of Wajir for working together. Bwana Gavana, Bwana Senator. Asante sana wana State House Choir, kikosi kutoka kule ikulu ya rais na mchakato wa nyimbo za kizalendo. Niombe tafadhali State House Choir wimbo wa pili, Jambo Bwana, alafu kisha nitaomba upande wa pili wa studio baada ya wimbo huu tuweze kupata video ya Marsabit Lasi Inclusivity in Education baada ya wimbo huu. Naomba wanawajia sote tuweze kusimama tuimbe pamoja wimbo huu tafadhali, ikiwezekana. Tufurahie wimbo huu pamoja. Twende. Tusimame, yes. Tusimame kila moja. Tusimame. Aha.
Haya, peperusha ulicho nacho, peperusha, peperusha. Ehe. Wajia hoye. Peperusha kabisa. Kabisa. Hata kama ni bendera, hata kama ni kitambaa, peperusha, peperusha, peperusha. Wakaribishe wageni hapa Wajia. Kene. Aha. Hapa hakuna matata. Wajia tunasema hakuna nini? Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Wajia hoye. Twende kazi. State House Choir. Kila mmoja peperusha, peperusha kitu, peperusha juu kabisa. Wapi smile? Wajia wapi smile? Patia mwenzako high five. Mwambie hakuna matata. Dona Dotoyo wapi duru? Peperusha, peperusha, peperusha. Hey. Wapi vigelegele Wajia, vigelegele? Wapi vigelegele Wajia? Wajia 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 Madaraka Madaraka Patia mwenzako high five na tuketi kidogo. Hivi sasa basi naomba upande wa pili wa studio kwa heshima tupate video ya Marsabit Lassi Inclusivity in Education, na baada ya pale utakuwa tunasimama tena kuimba tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Video tafadhali. My name is Rose Lassi, Deputy Head Teacher, SKM. A long time ago,
the level of education in Marsabit was a bit low. You know, a long time ago, they keep on moving from one place to another with their children. But now we have boys boarding school here, and there's another boarding school for girls in town. So, wanajua umuhimu ya masomo, they leave their children. Wanaweka boarding, hao wanaama, because wanajua umuhimu ya masomo. When they come to us, wanasema, mimi sijasoma, lakini nataka mtoto wangu asome. CBC, you know, it involves parents. Now, when you send them and tell them that we want this, wanasaidia kiasi wanaweza. The mission of the school, in peace, coexist and excel. So, through this, tukisikia kuna mtu dev. I think there was excitement such that there's probably more people waiting outside than there are inside, and some of them probably, you know, once they're not let in, they might leave. And I think it's still pretty exciting. Yeah, thank you. Thank you. Boys wale wanaonekana kwa street, wakipatikana wanachukuliwa wanaletwa hapa. Hapa ni kama tu nyumba yao. They are very comfortable. Like now, girls, you know, I'm also a role model because being from this community and I started from this school. Now that I'm a teacher, wanaona hata mwalimu amesoma na akapata. So I'm proud of them. We are growing. Story ya early marriage tumeacha, mambo ya FGM tunaambia kila siku hakuna mambo ya FGM. Wanajua mtu akiambiwa utafanywa hivyo, unaona wanakuja wanasema mwalimu unajua niliambiwa hivyo, wanaambia wazazi tuwapeleka polisi, hakuna mambo ya FGM. Asante sana upande wa pili wa studio. Nitaomba tena sote tuweze kusimama, tuungane pamoja na State House Choir kwa wimbo Tushangilie Kenya. Twende kazi State House Choir. Wajia hoye! Haya, makofi ya juu, makofi ya juu. Michael Gitonga, wapi makofi ya juu? Presidential dais, let's take our seats. Naelezewa ya kwamba wakati wowote tunaweza tukaanza parade, kwa hivyo tafadhali presidential dais, let's take our seats. Makofi ya juu kabisa. Twende. 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 Asante sana kwaya yetu, thank you so much. Tutakata kidogo tafadhali, nimkaribishe mwenzangu. Ningependa kutambua kuwasili kwake mkuu wa majeshi ya ulinzi Generali Charles Kahariri kupokea gwaride rasmi hapa uwanjani, akiwa ameandamana na naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi Luteni Generali John Nomenda, kamanda wa jeshi letu la nchi kavu Luteni Generali David Kipkemboi Keter, kamanda wa jeshi letu la wanaanga Meja Generali Bernard Waliaula, na kamanda wa jeshi letu la wanamaji Meja Generali Paul Otieno Owor, na msaidizi wa mkuu wa majeshi ya ulinzi anayehusika na masuala ya ugavi na uratibu Meja Generali Edward Rugendo. Wananchi tutulie kupokea gwaride rasmi hapa uwanjani. Sherehe za Madaraka 2026 Wajia. Saya iko
Kwa heshima naomba sote tusimame kwa heshima ya bendera ya kituo cha jeshi letu la wanaanga Wajir linaloandaa gwaride ya siku ya leo. Gatho muno makiria Haron wikuri uguo mwena wa studio toguo ngukoretwo ndera mwiroreri ni gukorwo ngithiururuka miene tiganite kiharo-ini giki tukorwo tukiaria na aikari na twina amwe maumite kunene muno niguo makorwo magiuka mambura-ini maya na ningwenda twambiririe na muthuri wi haha anjire kwa majina unaitwa nani na ulitoka side gani ya hii Kenya na siku ya leo unaona ikiendelea vipi? Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Shushe, mimi natoka Tana River. Ukiangalia kwamba Wajir iko vizuri sana. Tumekuja tukakaribishwa vizuri, wenyeji pia ni wapenda amani, wenyeji pia ni kama wanapenda wageni. Unaona, so siku ya leo sisi tunaona kwamba hii sherehe kuletwa hapa mashinani iliweza kumfaidi mwananchi wa chini ambayo biashara ziliweza kunoga, na ukiangalia pia watu waliweza kufanya biashara na watu vitu ambavyo viko Wajir bila shaka ni vitu ambavyo ni vya kuvutia. Watu tuliweza kutembea na kuona ni jinsi gani pia sisi tukienda kule Tana River vitu ambavyo tunaweza pia tukaiga kutoka Wajir. Na leo bila shaka rais tunapenda aweze kuzungumzia kwa masuala ya elimu, ni jinsi gani mtoto wa kike katika hii sehemu ya Wajir aliweza kuwekwa nyuma, lakini sasa hizi ni kama mtoto wa kike ni kama sasa hii elimu yake iko juu, na pia inaonekana kama mtoto wa kike unajua kumempower mwanamke ina maana umempower dunia mzima. So hawa wanawake bila shaka sasa hizi ni kama wamekuwa empowered vizuri. Tukiangalia kama kuna watu wanajua kuchora, kuna watu wanajua kufanya mambo kadha. Kwa hivyo pia vile asiweze kumtupa nyuma mtoto wa kiume, the boy child pia asiweze kutupa nyuma, kwa sababu sasa hii tunaangazia mtoto wa kike ndio kwa sababu yeye aliweza kuachwa hicho kipindi cha nyuma, lakini pia isiwe sababu ya kwamba the boy child aweze pia kuashiliwa. Na tukimalizia kama Mkenya yoyote, najua kuna watu ambao wako pande tofauti za Kenya, ni swala gani hili ambalo ungependa President William Ruto alizungumze kwa undani, usikie roho yako yenyewe imekuwa sawa? To be called NFD. You remember this is the area where even at one time before early years of independence they went for a succession referendum. Yeah. But now that what President Ruto has done is that he has proven to all and sundry that inclusion and unity of the nation is a reality, and he's going to implement it. Yeah. And has implemented it. Again. Today Kenyans across the country are watching Madaraka Day from Wajir Stadium. Yes. Nairobi has come to northern Eastern region. Niambia ya kwamba Wajir ya kitambo si yenye iko sasa. Wajir imebadilika, kuna mambo mengi ambayo yamekuja na hii sikukuu ya Madaraka. Tukianza kwa majina na uniambie umetoka wapi, Wajir imebadilika kivipi? Kwa majina naitwa Halima Mohamed. Kwa majina naitwa Halima Mohamed. Natokea from Tana River.
Tumekuja hapa kusherekea Madaraka Day. Tumeona mabadiliko mengi, Ruto ameleta vitu mob hapa, watu wanafurahia. Tunashukuru. Tumeona mengi sana. Kama kwa mtoto wa kike, ni mambo gani haya ambayo ukiwa umetoka huku Wajir inakuwa vigumu sana kwako kupata elimu bora, kukua umefanikiwa juu ya mashida ambazo ziko katika huu upande, na yameweza kubadilishwa kivipi? Kama shule ilikuwa in terms of celebrating our self-rule, but more importantly being in a frontier county. This Asal area, the northern part of the country, northeastern part of the country, this is significant because we are really professing that Kenya is now determined to demonstrate unity and unity of our country, and that inclusivity is part and parcel of our governance. Yeah. Thank you, Waziri. Thank you very much. Asante sana. No. Yeah. It was good. It went well, yeah. Kariri. Anapanda. So that mapato yake kwa juu. Pia tukiangalia kama swala mambo na ukulima, kilimo. Ningependa president wetu angazie swala la kilimo kwa undani, pia aongeze nafasi za kazi katika kilimo na kuimarisha kilimo katika nchi. Maana hapo ndo tutaweza kupata makazi na pia watu wanaweza kupata chakula kutokana na kilimo. Asante sana. No turathie na mbere tugithiuruka guku na kwa ihinda riri munini wa president Kithure Kindiki ni makorwo magikinya mena mutumia wake. Ni turathie na mbere na guthiuruka guku tukiguaga mawoni mandu matiganite Haron, na koguo kuma guthie riu koneri ingi kiharo kiria kingi riu twariririe na aikari a guku. Aya ni twaigua amwe ao maumite kuri uguo mwena wa Tana River. Igo cio riu tugo tukiaria na a guku matutaririe ciganona cia maria marerigirira hoka ni maundu maria maraki yumiria guku maburaini maya ma Madaraka. FCPA Governor Abdullahi Jir, Rais wa Mahakama ya Upeo nchini, itifaki zote zikizingatiwa. Karibuni leo tarehe mosi Juni mwaka huu 2026, sherehe za Madaraka gatuzi nambari 8, gatuzi la Wajir. Wema uwanjani ni gwaride la heshima laandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi ya samawati jeshi letu la wanaanga, mavazi mekundu jeshi letu la nchi kavu kikosi cha kwanza, mavazi meupe jeshi letu la wanamaji. Mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Onditi Vincent, naibu wake Meja Brahma Nyatangi Ondieki. Divisheni ya kwanza ya jeshi letu la wanaanga kituo cha Wajir chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi OGW. Divisheni ya pili ikiwa chini yake Captain Hassan Hamadi Mahaba. Divisheni ya tatu ya jeshi letu la nchi kavu kikosi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu chini yake Meja Bonfencha Ochieng. Divisheni ya 4 chini yake Meja Alinur Hussein Hassan, jeshi letu la wanamaji. Parade Adjutant Captain Brian Nyamohanga Chacha. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kituo cha anga cha jeshi letu Wajir, Luteni Eric Kanyoni Mwangi. Parade RSM Warrant Officer 1 John Ndegwa Mshiri. Maafisa wanaopeana ulinzi wa bendera hii
Sergeant Moses Atenya akishirikiana naye Sergeant Korir Kipkemoi. Kuondoa jukwaa la rais liko chini yake Sergeant Edward Kimodho. Flagstaff wetu, maafisa watakao kuwa wanawasiliana na ndege siku ya leo wakiongozwa naye Meja Kibia Njuguna, Captain Valentine Jomo, Captain Jaffrey Ali, Sergeant Priscilla Mchenje na Sergeant Felix Kipkoech, pamoja na Base Sergeant Major Laikipia Airbase Warrant Officer 1 Mohamed Ado, pamoja na Base Sergeant Major Wajia Airbase Warrant Officer 1 Kimeto. Mziki unazidi kuporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi chini yake mkurugenzi mkuu Kanali Cyrus Njagi. Hii leo uwanjani mkurugenzi wa mziki jeshi la wanaanga Captain Steven Kibui Njuguna. Parapanda za kumkaribisha Mheshimiwa Rais zikiwa chini yake Captain Kelvin Ochieng Omulo, wakishirikiana naye Captain Simon Mwanganda, mkurugenzi wa mziki jeshi la wanamaji, pamoja na Meja Kelvin Kivudhi Nyaga, mkurugenzi wa mziki jeshi la nchi kavu. Drum Major Senior Sergeant Mwai Gatama akishirikiana naye Sergeant Eric Manani, Sergeant Moses Bet, Sergeant Wilson Gituma wa jeshi letu la wanamaji. Senior Band Master Warrant Officer 1 Ken Makoha. Basi kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, tutapata burudani kutoka kwa bendi yetu ya Maroon. Lakini kabla ya Maroon, ningependa pia kutambua uwepo wao Inspector General wa polisi pamoja na manaibu wake wawili, mkurugenzi wa Kenya Coast Guard Services Bwana Bruno Sioso, pamoja na mkurugenzi wa masuala ya upelelezi ya jinai Bwana Mohamed Amin, wakiwa wameweza kuwasili. Nafahamishwa na mwenzangu pia wamewasili Spika wa bunge yote mawili Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, Spika wa bunge la kitaifa, na Mheshimiwa Jeffa Amason Kingi, Spika wa bunge la Seneti. Turudi kwa Maroon Commandos, tuendelee na burudani tafadhali. Kenya nchi yangu, Kenya naipenda sana, Afrika mzima, duniani kote Kenya ni mama yangu. Kenya nchi yangu, Kenya naipenda sana, Afrika mzima, duniani kote Kenya ni mama yangu. Naipenda Kenya ni nchi yangu, naomba wananchi tushirikiane tuijenge nchi yetu, tushirikiane tuijenge miji yetu. Viongozi wote wa nchi yetu, naomba kuendeleza Kenya yetu kimaendeleo, tutashinda kiuchumi na kilimo tutanufaika. Naipenda Kenya ni nchi yangu, naomba wananchi tushirikiane tuijenge nchi yetu, tushirikiane tuijenge miji yetu. Wote wa nchi yetu, naomba tuendeleza Kenya yetu kimaendeleo, tutashinda kiuchumi na kilimo tutanufaika. Naipenda Kenya ni nchi yangu, naomba wananchi tushirikiane tuijenge nchi yetu, tushirikiane tuijenge miji yetu.
naomba kuendeleza Kenya yetu kimaendeleo, tutashinda kiuchumi na kilimo tutanufaika. Right. And on your screen, the president is just arriving at the Wajir Stadium for him to get an opportunity wanafunzi na hali kadhalika wananchi mlioweza kufika kwa ajili ya hafla hii, tutawaomba muweze kutulia wakati parade commander atakuwa anatoa amri zake ili tusiweze kutatiza gwaride kwa heshima. Right, on your screen the president is just arriving at the Wajir Stadium here to officiate the proceedings of the Madaraka Day for 2026. And of course you will see that it is unusually early, of course based on the reality of the situation in Wajir, the weather itself, taking advantage to make use of the cool temperatures that the county witnesses now, experiences now, and the president will be going through the official ceremonies before he can get into the stadium, and of course he will have a lap of honor. Thereafter he will do what is in Swahili is called kukagua gwaride la heshima, and then thereafter he will be taking the podium to take his seat to continue with the proceedings of the day. So as you will see, the president there having a conversation with General Kahariri as the First Lady arrives at the stadium. And of course, this is just a few moments before the president can drive in that ceremonial Land Rover
for him to have that opportunity for the first time in the history of independent Kenya to officiate national celebrations from Wajir County, and also in particular the northeastern region. And obviously a lot of conversations have been going on of the expectations, an ecstatic moment that the residents have experienced. We have seen them this morning coming in, very eager to access the stadium. Most of them got a chance to get in, but there are those that were not lucky. Of course, the congestion that we witnessed, a lot of interest, but the space can only allow up to 10,000 to be in a position to get into the stadium. So the president is driving in aboard his ceremonial vehicle, and of course we'll be seeing him as he gets into the stadium for him to have that lap of honor. Let's allow you to experience that. Mheshimiwa Daktari William Ruto. Karibu. Kenya taifa letu. Mheshimiwa Rais. Kenya nchi yetu. Utuongoze. Kenya taifa letu. Sherehe ya madaraka. Wapi shangwe na vigelegele wananchi wa Wajir. Karibu. Hilo ni hakikisho la rais. Mheshimiwa Rais. Eneo gatuzi la Wajir. Wapi peperusha bendera skauti. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Moja, mbili, wapi shangwe wanafunzi. Tumkaribishe rais wetu kwa furaha. Karibu. Mheshimiwa Rais, makala ya 63
Asante Maroon Commandos kwa kutuelekeza vyema kabisa. Niombe kwa heshima tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waliovalia kofia zisizo rasmi, tafadhali kwa heshima tuweze kuzivua. Mkuu wa gwaride hili sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ruhusa ya kagua gwaride lilandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, naomba tuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa Jeshi la Kenya, Jenerali Charles Mreu Kahariri. Hupewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akipeana heshima yake kwa bendera hii ya kituo cha jeshi la wanaanga Wajir.
mkuu wa gwaride sasa akiomba idhini ya kuendelea na gwaride. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Kwa desturi za jeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride, unavyoshuhudia Kala Officer na Parade RSM wakichukua nafasi yao rasmi. Kwa amri hiyo, wanajeshi hawa baada ya kuandaa gwaride la kufana siku ya leo, sherehe za madaraka kaunti ya Wajir, wanaondoka hapa uwanjani kujiunga na wenzao kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba anga, mipaka na fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24.
Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Onditi Vincent, divisheni ya kwanza, chini yake Major Douglas Wanjohi Mwangi, OGW, afisa anayebeba bendera iliyo fahari ya kituo cha jeshi letu la wanaanga Wajir, Luteni Eric Kanyoni Mwangi. Divisheni ya pili, chini yake Captain Hassan Hamadi Mahaba, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Mheshimiwa Rais, divisheni ya tatu, jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha kwanza, chini yake Meja Bonfencha Ochieng, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya nne, jeshi letu la wanamaji, chini yake Meja Alinur Hussein Hassan, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Captain Brian Nyamohanga Chacha, mweka alama jeshi letu la wanaanga. Litafuata gwaride la vikundi, Mheshimiwa Rais, na kwa mengi zaidi nitawapisha wenzangu waweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, linafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi likiongozwa na jeshi letu la nchi kavu, Kahawa Garrison A Company, Kenya Army Corps of Transport, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita, chini yake Major John Willy Githua, Company CSM, afisa mteule daraja la pili Azaya Shianonya, platuni ya kwanza, chini yake Luteni Jason Kipkoech. Platuni ya pili, chini yake Luteni Dorcas Naliaka Wahungu. Platuni ya tatu, chini yake Luteni Khalif Guracha Boru, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Wanafuata hivi sasa ni B Company, Kenya Army Corps of Signal, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita, chini yake Major Paul Ngariba Chacha, Company CSM, afisa mteule daraja la pili Domisiano Arimi, platuni ya 4, chini yake Luteni Eid Momanyi. Platuni ya 5, chini yake Luteni Rachel Lechoe. Platuni ya 6, chini yake Luteni Hosea Kiplagat Kipkeu. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kitaifa, Kenya Police Service, wakiwa chini yake Superintendent Paul Omolo akishirikiana na Chief Inspector Paul Leado. Kikundi cha kwanza, chini yake Inspector Adandis, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada, chini yake Chief Inspector Yusila Jepkosgei akishirikiana na Inspector Lilian Chale katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni GSU, wakiwa chini yake Chief Inspector John Dayan Lekuye akisaidiana na Inspector Vincent Korir, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata ni GSU katika magwanda yao mazito ya kikazi, chini yake Inspector Said Kalama. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni Administration Police Service, wakiwa chini yake Superintendent Steven Ndirangu akisaidiana na Chief Inspector Noah Bayajaka. Kikundi cha kwanza, chini yake Inspector Ali Omar katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa
ni askari wa kupambana na wezi wa mifugo, chini yake Inspector Lilian Matiani katika magwanda yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kupambana na majanga pale yanapochipuka, almaarufu Rapid Deployment Unit, chini yake Inspector Shaban Yusuf katika magwanda yao mepesi ya kikazi. Wanafuata ni askari wa kulinda mipaka, almaarufu Border Police Unit, chini yake Inspector Rafael Muneria katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya ndani, almaarufu Kenya Coast Guard Service, chini yake Sub Lieutenant Susan Mtakaye. Mheshimiwa Rais, kikosi kifuatacho ni cha askari wa kulinda magereza yetu, chini yake Superintendent Alphonse Kitonyi akishirikiana naye Chief Inspector Abdinasir Adan. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Musa Mtai wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili cha kinadada chini yake Chief Inspector Siombua Kiteme akishirikiana naye Inspector Susan Ndegwa wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Wafuatao hivi sasa ni askari wa kupambana na ghasia magerezani almaarufu Anti-Riot Squad, chini yake Inspector Austin Mwanyangwa. Wafuatao hivi sasa ni askari wa kulinda mbuga zetu za wanyama, chini yake Warden Su Daniel Kirui akishirikiana naye Assistant Warden 1 Victor Kibiwot wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Kikosi kifuatacho ni cha askari wa kulinda misitu yetu, chini yake Superintendent Jacob Pomu akishirikiana naye Chief Inspector Alizuya Athman wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Wafuatao ni vijana wa huduma kwa taifa, chini yake Superintendent Geoffrey Parkader akishirikiana naye Chief Inspector Kamwenga Kamanza. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Dinais Sindani Okiring wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili kikiwa cha kinadada, chini yake Assistant Superintendent Jamila Wario akishirikiana naye Chief Inspector Lilian Makena wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha tatu chini yake Inspector Benson Mudama wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne kikiwa cha kinadada, chini yake Inspector Rose Adwar wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wa kutufungia gwaride hili la vikundi ni askari wa gatuzi hili la Wajia, chini yake Chief Inspector Abdullahi Farah akishirikiana naye Inspector Said Mohamed wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa wa gatuzi la Wajia kwa makofi tafadhali kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuletea mziki uliopangwa ukapangika siku hii ya leo. Nampisha mwenzangu aweze kuletea tamasha za ndege zetu tukiletewa na jeshi letu la wanaanga. Kwako Senior Sergeant George Kisuya. Asante sana mwenzangu
Senior Sergeant Misango Mbae. Mheshimiwa Rais, yatafuata sasa ni maonyesho ya ndege za majeshi ya ulinzi. Leo hii tukiletewa na jeshi letu la wanaanga. Ndege za kwanza Mheshimiwa Rais zitakuwa ni ndege za mafunzo kama tunavyoshuhudia kutoka upande wako wa kulia, ikiwa ni ndege aina ya Grob 120 Alpha, zikiwa ni ndege za mafunzo ya msingi kwa marubani wetu. Rubani pamoja na mwanafunzi wake wakipaa leo hii kuweza kuyapasha makali mafunzo ambayo wameendelea kuyapokea katika chuo hiki. Mheshimiwa Rais, ndege zitakazofuata sasa ni Grob 120 TP, hii ikiwa ni ndege ya mafunzo kwa marubani kiwango cha juu ambayo hakika inashiriki hafla ya kitaifa kwa mara ya kwanza kabisa, na shukrani za dhati kwako Mheshimiwa Rais kwa ndege hizi ambazo zitatuwezesha kuwafuzu marubani wengi wa jeshi letu la ulinzi, marubani wa asasi mbalimbali za usalama, sekta zingine za serikali kuu, pamoja na marubani wa nchi marafiki, zikiwa ni ndege za mafunzo kwa marubani za Aviation Center of Excellence. Mheshimiwa Rais, kikundi kitakachofuata ni ndege zetu za kivita aina ya Tiger F5, ndege ambazo kawaida yake ni mwendo wa kasi, japo leo zikipita taratibu. Kutoka upande wa kushoto Mheshimiwa Rais, 7 ship Arrowhead formation. Tuwape makofi marubani wa ndege zetu za kivita wanapoyapamba makala ya madaraka. Mheshimiwa Rais, hivi sasa kila rubani akiweza kujiondoa katika mfumo huo ili waweze kutuletea maonyesho ya manuva, vile wao hukabiliana na adui angani, ardhini na pia kwenye fuo za bahari. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, rubani wetu atatuletea manuva ya kivita ambayo rubani huidua ndege digrii 30 akipaa kuelekea juu akizungusha ndege kushoto au kulia ili aweze kuhepa makombora ya adui na pia kupata nafasi nzuri ya kuweza kutekeleza shambulizi. Kisha rubani wa pili atatuletea onyesho roll of top, onyesho ambalo atapaa na ndege kwa kasi, kisha anapofika upeo wa kupaa kuweza kulaza ndege chali na kurudi anakotoka. Mheshimiwa Rais, rubani wetu akiwa tayari kutoka upande wa kushoto akituletea onyesho aileron roll, akipaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, akiinua pua la ndege na kuweza kuizungusha upande wa kushoto. Tumpe makofi tafadhali. Rubani anayefuata akiweza kutuletea onyesho roll of top, akipaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, akiinua pua la ndege, ndege kupaa ikiwa wima, akifika upeo wa kupaa na kurudi mahali ambapo ametoka. Onyesho linalofuata Mheshimiwa Rais ni vertical roll, ikiwa ni manuva ya kivita, akipaa juu kabisa, pia akiweza kutupa mizunguko ya kushoto. Tuwape makofi marubani wa ndege zetu za kivita. Anayefuata Mheshimiwa Rais atakuwa anatuletea onyesho roll of top. Rubani huyu kuweza kupaa na ndege kwa kasi kama tunavyoshuhudia, kuenda juu kabisa, pia akiweza kufika upeo wa kupaa na kurudi mahali ambapo ametoka. Onyesho linalofuata Mheshimiwa Rais ni 4-point hesitation roll, onyesho ambalo rubani atapaa na ndege na kuigeuza digrii 90 mara 4, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 kukamilisha digrii 360 pasipo kubadili mkondo wa ndege. Mheshimiwa Rais, anayefuata ni rubani wetu Captain Kennedy Kipto akituletea onyesho high speed pass. Na kwa kawaida Mheshimiwa Rais, wengi husikia tu sauti lakini ndege hawaioni. Naomba tuweze kuyaelekeza macho yetu, akiweza kufika kwa umaridadi, akipaa kwa kasi kabisa, akiacha nyuma sauti ya ukombozi almaarufu sound of freedom. Tuwape makofi marubani wa ndege zetu za kivita kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakiki kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Basi Mheshimiwa Rais, kutufungia maonyesho leo hii ni utility helicopter aina ya Yuhi, ndege ambayo imetumika katika operesheni mbalimbali ikiwemo kuwafikisha vikundi vidogo vya wanajeshi wa dharura kuweza kufika katika ngome fiche za adui. Leo hii ikiwa imebeba ujumbe spesheli kwa Jamhuri ya Kenya. Na kwako Mheshimiwa Rais, naomba wananchi tusome kwa pamoja Happy Madaraka 2026. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla kwa kazi nzuri ambayo wanafanya kuhakiki ya kwamba taifa letu liko salama. Niweze kumpisha mwenzangu Senior Sergeant Misango Mbae aweze kukamilisha ratiba ya kijeshi kwa ujumla.
Kwako Misango Mbaye. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tafrija zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kushukuru waliofanikisha makala haya: Brigadier Alphonse Ndar, Brigadier Collins Otieno Mitoko, Kanali Frank Otiso, Kanali Hiribo, Major Charles Obong, Major Ismail Ngala, Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1 Franco Leparsalachi, na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1 Musa Adan Abdi. Ni washukuru wenzangu Senior Sergeant George Kisuya, Sergeant Masi Chitai, Corporal Kitty Jefwa, Senior Private Ndiwa. Jina langu ni Senior Sergeant Misango Mbaye, nikimpisha mwenzangu Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku. Shukran za dhati mwenzangu Senior Sergeant Misango.